Il-ħna differenti mis-settur marittimu kellhom il-kol kelma waħda, dik li Malta llum hija awtorità f'dan il-qasam u li mhux tabxejn li r-Reġistru Malti qed ikompli jikber. Dan id-diskors intqal f'summit internazzjonali li qed isir f'pajjiżna fejn kelliem war ieħor qalu li għalkemm Malta huwa pajjiż żgħir li r-rwol tiegħu għas-settur marittimu huwa kbir. Fost dawk li esprimew din il-fema kien hemm Marku Milli, id-Direttur Eżekuttiv tal-European Maritime Safety Agency. We all know that the Maltese register is one of the biggest in the world, and the Maltese authorities are very active in, let's say, all the fields in Europe, also in IMO level, in EMSA. So the meaning of this kind of event here in Malta is very big in that sense that this gathers people all over to Europe and even worldwide here to this summit. Peter Hinchliffe, Segretarju Ġenerali ta' International Chamber of Shipping, sostna li l-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew ukoll għandha sservi ta' opportunità. This is a very important opportunity for Malta with the upcoming presidency of the European Union, and here is an opportunity at this conference this week to really get into the detail of how Malta can help the shipping industry during that term of presidency. And I think the liaison that we're seeing between Greece, Malta and Cyprus is a really great opportunity for Malta. Intant il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi ħabbar li r-Reġistru Malti tal-Vapuri se jerġa' jikseb rekord ieħor. Filwaqt li saħaq li s-summit huwa opportunità biex ikun stabbilit x'jista' jsir biex is-settur marittimu jkun protett u jinħolqu ideat ġodda. Il-lista ta' kelliema fis-summit turi ħafna nies b'karigi għoljin fih dan is-settur marittimu. Fi kliem l-organizzatur John Gawci Mastre l-preżenza tagħhom f'pajjiżna tikkonferma l-valur tal-bandiera Maltija. Ix-xedjul tagħhom hija extremely busy. Il-fatt li ġew hemm min ġie il-bieraħ u se jitlaq il-lejla. Kemm ġie purament għal-decision. Ġifieri dik hija l-aqwa konferma li mhux tal-li das-summit huwa importanti, ma konferma ta' Malta kemm hija verament vuċi fl-industrija.